rugono rwa kurituia nkoro nandi agukuruka kigerio gya form 4 nyuma ya kuthangika bunene ni utubwa kwaga bisi antu bawendi bubwega ni bagwatanire na kumwikia college ya warimu guku na kukinyaku na aremerwe kugita kigerio kya muthia ni utubwa kuremwa kurikia bisi nandi aturaga na bawe baire baria achiarirwe nyuma ya kugwatwa Kenya ojaire na baturaga ukiene bunene ni rugono rwa kiao kieba na ukia bwa kwaga bya kuria na bya gwikira mwandiki wetu wa Nteto Samuel Geishma na ariungirite mwana ujo wa mware na giki nikyo gicunji kya mbere kya rugono rwa mwanya mwandiki nyuru ateonaga kimwe. Jane Mugure wa Ntura ya Kieni sub-county ya Mara atwire utoro wa Kinyamara kinene kuma arikagenke. Eithe Elias Riongo alasimikire kugura mwekuru wa baire gina wa Mugure arina ana bathatu nyuma ya kuona mwekuru uju wake wa mbere twe gina wa Mugure atikiumba kumenyera ana bwega kumaniana kwigwa ataukiritwa kimathugania. Mugure kiri mianka yake ya mbere atonania dalili cha guturatia ginanwa anini arakira chini arirwembe. Ndathomere primary o Akien bati mzuri ndona well wishers bona mwana ni mwana mwega ndathi na nyuki boarding ndarikia skuru. Kigerioni gya KCPE ari na max 360 kuma kiri max 500. Max ino ichiamumbithirie weto chukuru ya secondary yari ya Kaga kura athomere na Kinyamara kinene nuntobo kwaga bichi ira atethagirwa kuri atonini na ntoba wendi bwega. Kaga nayo ndagwatire B plane onayo yari maxi ndi nunto no kandenga kwa kerate kandenga kwa ndengi gwato nayo na airplane riu ni ndatulaga muje nunto afi. Nyuma ya kurikia secondary ambirie kuruta ibarua bya kuwata twana bira arutire wakagita ntere cha Nairobi na Thika kura kagita kamwe baraba mwandikite batamureaga michara kagita kukonthe kiroto yake kyari gutwika ndagitari kana murigitani aramwe na ugu mathina marama murumirite matamumbithia gukinyira kiroto iku. Ndona lewi ibarua bibia house help bitego ntethia no unto no ndengiomba kwirira ndoma no college ngayambe kwira kiawa mbona nina well wishers kailita family members bampira Robert Teachers College ndenda kuruta nursing bambele tombeka nonto afi riu no kanderirwe ruta education ndona nonto teni kwirurira no yonkaruta nonto inge no tethio mathina na wagibambia ibyo byari withire bo Mugure kwa mianka 3 ira athomere college ya warimu ya Robert aramwe na ugu aremirwe ikurikia mwanka wa 2015 uranu abateri kurikia ndathoma nkinya mwaka wa 3 nkurutha kigerio nkurikia nderwa kuona tipi otethi nonto finance ote komba kuria ndabaturiria marunda alira mono bambira tipi na ukwenu nonto natote ona nyomba na accommodation ni utiomba kuona side ya chuka no kanda thire thiga gaos ndarutha tipi na bareka kuja komba sesa burunda alira mono ndabaturiria marunda alikie moneno ithombo Mr. Mwaniki ndamwane antumire asesa sigwe otabunka bambone bone at least ngwikurukira teaching practice ndalotha teaching practice ndarikia lakini bambira still graduation goteyo otena 960 o 150,000 goteo na certificate yokona. Aumire college ino ya Robert atari na certificate ira agirite ku indi arina mwana ura amuwatire na njira ya kuwatwa kwa inya. Mwana to ni mwana ote musiali nontona nkaulwa ndadio na tekambuga nonto ndali mugwate kia inya ndi skulu na ale Robert nsokete skulu. Leo Mrs. Gitonga mbela ale a good deputy of mine ambela omeli otiale no kanga yaga kuletera irathimo kununto gutani makosa na no kanda ajialire na leo mbe ujande mweganire na wene mono ndi nawe ona wenda ale wira bwathika nenda gete ngalama no kanda thire St. Joseph andaita kwa ongita kwa no ko imagine wenda desperate mtai kwira ga ejela wira no kanda umile naona kana kaka ni ga 14-15 yau kakana ko nika kena almost 2 years. Nyuma ya kuremwa ikure ya bichi arikia kigerio ya kuthomithia takio teaching practice no kithomo kia Mugure giankire kithomo kira gikumutwikithia mwana ura muthomu muno gatigatika anaba mukuru Elias Riongo Diana kenda na ura muthomu no Mugure no ikanda atererwe ogu kudiungirwa mbaya mia
riu athomera kaga riu bau bangi baurire emira Ibrahima lea 4 inde mugure aturaga uturo bwa nkemukeu atari na bantu ega kumama nguo kana irio biega untu brabo kumwikira gwe amwe na ana bake bairi ugwatini bonene bwa kuwatwa imirimo irayumanagia na kwaga irio biega amwe na mirimo ya ruko ningelomba ntetheke thineu ethira nontu ni thina nduku muno ntuku imwe ntuike mwalimu na ntuike saviour wa family ino. Nkiripotera Weru Wikendi kuma Nterecha KCSE sub-county ya Mara, Mbita wa Samuel Gaishima.